Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarumbao ikenga nyiharma kheri Mwenyezi Mungu yarijailie umwezi wa Shaaban wende na uribirilia hakher. Mwenyezi Mungu yarasulishe hasalama harmo mwezi wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu yajailie tena parise ze baraka za mwezi wa Ramadhan. Watukufu kasi harimo muhima wahensi ya Komori ngyo harmatabu zinji ndohulio wandu zatu ndohulio yani mndu ngondombiyo hunu sha yalekeze hula yaomba Mwenyezi Mungu huparihane kheri yaomba Mwenyezi Mungu yandongozi nyi Mungu zitamani abu haina namna yonsi pia nungu jihundo ya jusemanza ya domo ba Mungu he Mwenyezi Mungu hifadhi hunurilio na Mwenyezi Mungu yeshelea uhifadhi masiwa ya hatu abo haina mwana Adam ilazimu yende mbio haina rongo yaonao hamanga zijoka hinda zati ye fitna harmensi ya hahe izidishe lebaya ikaundo lilio maana yinsingi na bayangi na tabu wandu wadwe vite haina namna mrahisiyo yoka inu ngendo ya te fitna ya te balbala harmayensi ndo yafanya tartibu mrado rumia hamwemwe ngarjuwao kanga wandu ikaongo na ghira ya he ngoma ya hao ya he yani ngona ngoma bimana ngona ghira ya he insi ya hao ngwa tabi hao nezundawo yensi shazi tisababishe mwana Adam hende hata wakati hashiyempaka hende hanamna almuhim hamando do uonesa ya ukaya dhamana inutinyangu katika mrungwendo yambi ngwanzo yatawalie Komori yambi ngondo yarenge udhamana wa hukomori au dhamana itoka uyonti pia ngabo wandu waloma dhamana ya association wazangamiza za association uwo udhamana waile onge dhamana ya habari hazangamiza umuhimu udhamana leo hakarma association leo maudungo joka harma plasi fulani abo bimana wandati sole jisema tuangalia harma raisi na harima qadhi na harima mrangali eye ilamba biyanikiwa mathalani hun kwa dhamana ya dahu ya mrumshe engo jereji harmola mrumshe kaundo wanikiwa abasa inu hunikiwa dhamana ya mraya engo jereji ili ndo hambabi shango ranganyo hunu na uangalia aningo tingone aibu ya ho rajin manadam yeye jidiwazi iyo bidi hasonti pia rekai he tartibu hiyo wandu ikangwa arengo dhamana ibidi waisheleye wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam yakawonesa yamba ukaya harmwe hadithi ya Abu Huraira siradhisam Mwenyezi Mungu nazimwendeleye Abu Huraira haba innakum haba Mtume sallallahu alaihi wasallam haba innakum hakika nyinyi satahrisuna ala al-imara ngamjodenda mbiyo yokanga mtahufa ume ngamanzo mkema rais ngamanzo mkema qadhi ngamanzo mkema mfuti ngamanzao yani ngwajoka henda mbio mwana Adam yadwenda harima zi ajalizo ngutaho hula Mtume sallallahu alaihi wasallam nguoneso hamade namna al-Imam an-Nawawi yakawonesa yoka tumeha babanu wasatakunu nadama henye nezembiyo hizo zoka ngwanzo ke raisi ngwanzo ke qadhi ngwanzo ke mufti ikakuja zizingara hena mnekaundo ya lazimu ngejoko kama jito yauma al-qiyama maudusi kwa qiyama ikawe uboman Adam wakati waja urenga woyezi yani inde ka hurenge hena mnekaundo ya lazimu huvotiwa wende hukanti shangwa jihisi ya uka yani wemdu mlemevu kunaka ushindo zingare ya wani hubiri harmanzia shang wakati mwendu harmana tabu ya hubiri harmazinzia za lazim shang wende parhana kapowana tabu binza waranganye hula ujuse hula ukaze hula wasatakunu nadama na ngejuka majitu yawma alqiyama maudusi kwa qiyama fa ni'mal murdi'ah yani wakati kaundulone yezi ngojoka hamamna mwana wa msiwa nyidone kamngena mna mwanangu mwamso mwana hangu kutanzo muhensi balati yonja mikrobu kutanzo muhensi bala ngo mnyezo yani ngende namneka yao ngekawa mna mwana wa msiwa wa bi'satil fatima
ya sha ikawesa huipulilie yezi horiho ndiyo remele wao. Mimi mgude shahid wakati ulone yezi abasainu yantajazia imakati yala yaremewe horiho rikar mamahadis mina wandu tamboka balayi ngujordare jarmaizi mujorejei harmaizi namna almuhim vaja mas'ala nayo ndi mas'ala ikaunga yu muhimu na kabla rari jarma mas'ala ngarjuwao ya ukaya yezi uruma yotinrongo nyangu nikiwa plus yotinrongo nyangu bahata yeye mtume sallallahu hata ulama wa huu mruja al-Imam Shafi'i wakati yeye yatsahwa yani nkiwa وقاضي يتولي هرمي شرقي غرب نوي المأمون إمام الشافعي هرايا هفرسي وان كوازي ضمانيزو هتا هرايا أبا سينم جاي مغانزو كقاضي يا ربي تلوزي ليندا شابا سوي سنن بيابو تميكويز إمام الشافعي ياكو جونا نعلمو يا أني يا كان علمو يا كايا شاها هرايا لنمنا يو الإمام أبو حنيفة وكتي يتساهني المنصور يرنجي يكيني بلاس shaha haraya hafungwa habihwa hunu mrungu biho wandu ani mrungu rengo wezikingwa hardabiha wandu hunu wanu wakanza wanikiwa plus hunu nga bafanyu mkarakara na wanu kukadhi na mwone ye difference ya hatu ni majabali ya maulama wao wanu waka uvebwa wazingare waka uharaya sisi makati yali mrungu fanyu mkarakara yani kukadhi yani kiwa maana balayi yeye yala yatowa yala bebira mezi miraru uju ya rejeza akona mwone tambu hamandiyo mwone maulama uwanu hadi kaundu wakaya na ruwani maulama uwanu hadi kaundu wakaya watukufu garjunjia hamwe maudhu muhimu ikaundu loni yovanu ikawa ndi mas'ala riyaenshi baadhi wariuzisayo mas'ala langayoje mas'ala yahusu al-ustadh kao mafundi al-ustadh Muhammad Kabir yezi mgiajuhum jailia yawasilishe dawa ikawa hayandisa ranzimaha shai jahar wa mas'ala ya yaonesa ya ukaya haina mru ya dunga Azali Uthman haina mru ya mdunga iswala yaha heketu kiri na haina mru ya dunga ye mafundi kaungwa msaribi yao nguoneso ya ukaya wandu wao ziswala zahao kazi tukubaliwa ye fiqhul islam ngereonesa woje ikawo ikarumwa fiqhul islam abo wao wende wakansi waangaliaze hadithi zinu kwa jangali ya janib shawaangaliaze hadithi za haja warenge wazituju hamada bana kunjarma mawdu'in takriban harmazi yokume sizisomondo harmazi mawdu'izo harma sherehe ya sunan ibn majah harma sunan tirmidhi harma yauni al-ma'bud harma i'lam al-anam harma yani harma ya imam shafi'i alhamdulillah siringe wakati ya ukaanti naangalie mas'ala yanu ikawa wandu wanzao warambue inamna ya hayo ni namna wanazioni waonesa khasatan irdiche rejei harma madhhab ya maulana al-imam shafi'i engwari wonesa oje zi hadith watukufu zija zinji za he mas'ala yanu wodo mahlan wanazunwa kutalifiana almuhim wanazioni hamada ni marjujeronesa Imamu Shafi'i hali yaonesa inamna upande wa hizi hadisi hizo hadisi hizo handani engizo sahihi au wanazioni wazikubali ika wazikubali ngabu watafsiri namna ya ukaya harmo pande kaungwendo kinyume na unu sheikh yaonesa au ngedau hanamnaje al-imam Abu Daud harima yaunu al-ma'bud ayako sherehe sunan Abu Daud ajaha wonesa hamba
babu rajuli ya ummul qawma wa hum lahu karihun. Arange hadithi hiyo ajaonesa bali hakoyandisa ambendi ni dhaif illa ash-shatru al-awwal fa sahih. Ngurambiwe ndrini vanu harame hadithi ikawo wanduo fanya istidlal hakuhe hadithi hiyo harima hadithi ya Abdullah ibn Amr yaonesao anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yukamtume sallallahu alayhi wasallam haonesao kaya kana yaqul thalathatun wanduwararu la yaqbalu Allahu minhu salah, uko kubaliwa sala ikifiqhi ikaba ketsu kubaliwa nangarjua wa harma sala ihe yana shurut ihe yana arkan ikezi ndizo ziparihana ikifiqhi ikaze shurutu ziparihan ze ruknu ziparihan abo yo habo kindrini mre sala hahi yede hena mnekaundu ya ladhimu abo wakati wangu wakonso waangalie ye hamenye swala handongo fulani. Almuhim garju onese namna maulana Imam Shafi ya onesa zi masala zi abandu wararu se swala man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Demru leo ikawo hatende ya wandu hato zingara mvu hatende no wandu wowo kwatu ujibwanie sha hatotende haufa umenga mtotende wandu alinwaswalize hamade namna zijiriyo harma wandu wenji shi masala ngayo watu kuwayo ni hasababu indini watu kiwao ni hasabu kangina tabiyambi watu kiwao niyo bimaana yo parafasiq yembi kangina tabiyambi lisha tongeza watu kwao ni hatartibu hamandiyo maana kayenge kafir abubahi salahi kina kukubalishi. Isuala ijahar ma al-ustadh Muhammad Kabir fundi watu au nesa ya ukaya wala wowo waswalio wao waswalizi wao awe swalaya hao yoke titokiri enga abo maulama waonesa mbabe masala yayo yokake tsukiri. Naam, kama baadhi ya maulama waonesa hamadi namna Nuruddin Itra yaonesa masala yokangabo wanazioni waonesa shaya jumhur waonesa yaukaye sala deshwa imru yatende mdu ikao leo ye fasik yimdenda nai yatende hamfu shaya jumhur ya hema ulama ngwambao jumhur ya huwa nazioni ngwambao swala hiyo keti na tab ikubaliwa babakisha yukaya ika haram ika karaha sha muhimu ya swala ngekubaliwa iyo de jumhuri ya huwa nazioni. Shahidi na kanzaroni sarme hadisinu ndainu ya ukaya waonesa ya ukaya mdu ikao hatinda wandu no wandu wao kwa tujibiwanie riwonese namna Nuruddin Atra rahmatullahi alayhi hafunyumeni ya onesa armesho shahahi i'lamul anam sharh bulughul maram haonesa ye masala yayo yeye woi al-Mubarak Furi ikawo tisomo ya Tuhfatul Ahwadhi harmizo ya kuonesa harmi masala yanu tiriti somo yin itihaful al-itihaf yani tiwono harmi masala ya haonesa waja kuonesa ta'liqiyaha malana ngaranzori berehe namna yin shi masala ngarjionesa Imam Shafi hali kaundo ya kawiya onesando aja haonesa wi al-Mubarak Furi aonesa ya ukaya harme hadithi wiyo harme hadithi waja kuonesa la ta'umanna imra'atun rajulan wala arabi muhajiran wala fajirun mu'minan amba wa isnaduhu wa yani gendao kama mathalan genjao harmazi hadithi dhaif amadina mna yaonesa bana. Almuhim hadithi al-Imam Ibn Majah hefumbua Ibn Majah haifumbua ifumbulwa na nazuni wenji abasa inu ngarjuja ruonese namna madhhab ya maulana al-Imam Shafi'i
wo waonesa harma masala yana ngatuangalia harma ziozili harima mukhtasar al-muzani sharhiya hayo inamne kaundo waonesa ye hakika mrikao leo nge fajir mrikao leo wandungu atukiwa wonie hokayatendeye wandu mrikao leo ngutende naru kwa tujibwanie ziswala zahao kazitukiri au ngasarmesu alawiyo ya kuonesi hayo kaya ngabo mananyasi wakati nafanye publication kanga kufanya darsa inu aonesa ya ukaya retidiwa ze ukaya waharaya ani umharayo ye mathalani kanga wa raisa mdu fulani aonesa ukaha haraya ya hisabu vanu kufurisha mndu watukufu maisilam icho akiri uwe ni mndu yafanye nrongowo imbe hao harimo ukaya kikafir shandongo hamandizo izo wewe weziwe na kutu hukume namna ima na vanu kufurisha mndu ino abohu mtowa harma hukumu zinji maana wesahu wenesokabo ndola ya hahe ne mndu yalwe kejan ketu kubalishia wesangu woneso ya ukikawesa mkufurisha yani kena ukiri leo mreishi hari au ishi mrambe kalima wakati wo wewe ulitafsirihe namna hii zinu zo urengwa ni mahkama wapara mndu qadhi hapara mndu ndi hauzisa mndu ele kalima wambali la illa wamba huo jinga eli la wamba namnaje eli la minga medamina nyi harmaze tambu ikango ngarone siwawo harmwe siwa ya komori ngami damina nyindro zitaabu ikango rone siwawo harimwe masiwa ya komori mimi izo minantana duhamba ya ukaya harima wakati wa fitna hamada unu mnashioni yubaye hanyo hahe hatawa habakisha harmemba hazi hado sana werijulizo kumwezi uoneha refungetumu omwezi uoneha narswale hindi omwezi uoneha yani makati hamadan wakati wa fitna ronawe zijirio ronawe zijirio yani kaulazimu wandu wajifikirie wandu wabaezi hanyo wandu watawe fitna na shioni ya kensi yeve ya deno mbahazin eri julizazi la mbabizila wala walozo aduende wetinzaze ndola nomfungaze ndola wala walone yezi watijuanza wasasanya warenge pia wamba unde makadhi ode mamufti ode jao kwa jejozira ndulo harmayezi wungutsungo hanza ya sasanya zinu pia mahizo sisi rikao wamba harmaye mafundi watu yezi mungia wajaze kheri zwe kaundo wahima wafanyao harmayensi zwe kaundo wasomesao leo ujwa wadirwa sha harma makati hamanda yanu makati ya kaulazimu watawe nyundo yatko lazim wabazizanya watawe naam waka harima iliwonese rare jaunji harmaye madhhab الإمام الترمذي هرموي المبارك فور وياكوشريه سنن الترمذي كهم تحفة الأحوذي فاجنا مانغو باب ما جاء في الثقيف كذاب ومبير الفواجه وكوني سي حديثي عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامتم صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير inde kabilain shaka woneso kangabajuko kamrum tumede awonesa ngabajuja mndu ikawe mruo ngujodo ani halaka ngujo kurwahitso ngujodele fanya israfi harbo pazitso anoranganya yaka kufumbua ndori wa al-Hajjaj ibn Yusuf na al-Hajjaj ibn Yusuf wei miongoni mwandu wa ruahiswa iwenesi hawe kiwasili wanduzi vijana wa 20 miongoni mwandu ikaw hawa ruahiswa na Ibn Umar ikaw hadopara majnunu sunna hakauswali hodingoni maoi al-Hajjaj ibn Yusuf hakauswali hodingoni mwandu naam yukiri mrao nombi mrao no kazi mbi ziyokuzuha baada ya bala zo zinjiha nazila yani mruha daza zila no batijeba parhana bujuma bala no batiparihane mbizi yokuku juma bala yo qaida fiqhiyya dar'ul mafasid awla min jalbil masalih yani hono kazi ngatukuja banjiyembi tsazinu
alafu wewe hujihundu zilanga zikuja zikenkuraha na zila wewe judaza zila jabo ko bantu hambambi ani usomesa wandu tisharti ke wewe ngendo hapa rudaba banu fulani shawo juwa utowa wadhi huonesa kwa dhulumifu huonesa tisharti kengo aini mndu fulani sheyo sisi raka kusundia ndukaya haina mndu ikawa ngendo mbio za hedini harma makati hama ya fitna mndu fanya tartibu kamndu katushinda uzia shamndu kafanya tartibu yumndu fanya msaada ya walandu ikaundo walo wai mranja hawavumiza bajoka wanwele ukaya baada mnashoni fulani yani yondi hizo sisi raka kusudia abo bimaana ikawi wenesi hoka wa al-Hajjaj bin Yusuf jindu jirenda nai la kutadamu hawinji na Ibn Umar hakauswali hodingoni mwai ngatuzo nezo wakati harmai المهم مسألة يانو هرمي مختصر المزني أو يشريه يهي مختصر المزني قال رحمه الله وأكره إمامة الفاسق يعني كيسو كان جيما نانجيو نيدودوسا هو كمرو فاسق mrenda naim mrenda maasi banti sharti mrenda maasi juliano lewe inge mathala nabasaini imam wahatu gusubutende hemenye harma ukumbi hazini ena rwazade yo karaha mramandu we maasi ya benu hawena mnainu yafanya yani hotsoro harma ukumbi mrumume yazine ena rwazade yarda jende ya riswalize banu wakati si ufikiri banu maasi pakamre da persona mrumzade hula uyende ya parsi wala yani maasi menji ikao wanuwe ndo na uyafanya yarendao mrufasiki harmiyo Naam. Almuhim iyo ndi namna ya kaulazimu wanrua ile narinjia harmai hamade namna rawone sayokaya leo fasik uyimdu mrenda nai leo mru hasubuti nda partanroza de wavanai mingu zinoi nao hotoka yeye ajia swalize ya benuwe tabia ambi ya wonehe na tabia ambi ya roheba larda ajia swalize mrende guzino jaliko hardi hajabala ndwazade wajabala wavaya ngwalingure ngama pesa we mtia na iye zinaye nao na balangu roheba wakati huo ya jeri swalize yani izo ndongo ikao ngazitsanganyiho ne zembi za sate na ikao ngazingwana de mafasik marenda nai umuhimu awonesa yukaya wa akrahu imamata alfasiq wa mudhhir albid'ati wala yu'idu man itamma bihima imam gone sobanu kaya no wanruwanu kwa tulindwa wajiwa rejeze swala kaya mrikaundo ya mamdunga ye fasiki mrenda nai shayo ketu wane sokaze swala zahanyu yonde shahidi la kadharo ne sebanu ya ukaya ze swala zahanyu kazi turenda zirejeziwa madhhabi ya Imam Malik limanahaba ukaya ye ustadh harmasen ngo ya hamba ngena sanad naam yani gabwanwa unese kauliyo sha haina wakati balo kaulu mbili mfano wananyasi kaundu wa lokomor mafundi watu wa lokomor yani ekale obaka wandu warende mafasik sikartu warende harme tabia hii shika bandu warende mafasik madhhabi ya maulana tsaini Imam Shafi ngwaone sawa ya ukamru fasik ya ujudungwa mruha salie naye shakuna ujua wewe umhukumu ya ukaya baba sina mto wandu wakhtalifiani kawe we rai ya haho de rai ya Imam Malik ya ukaya fasik ikao ketina ta'wil ufisqi wa hanu fasiki wa hahe weka judungwa ngawene rai hiyo abo we woti haraye zamrajina na hiyo miongoni mwa namna hefiki masala ndo akhtalifian kwa ajuhambeke rai kaundo ndo adungao ndi la ya hema madhhabi wao ambao yidungao waone sa hadithi zinji beshwa harmazi hadithi hizo zinji bazo dhaif harmazi nuzi aidiyo yo kamrabu ngemru imam beshwa ye fasik zo dhaif shu wana zinu mbokai karja parsazi hadithi zizi yao mrati dunge fasik zo dhaif jar parsazi hadithi zambar dunge imam zo dhaif abona reje asli ndo kaendrini mtumambe ndrini sallu khalfa man qala la ilaha illa Allah au natawar me hadithi ram abona rejar me asili yauka haina mrikawe salahi yusi mrujwa hamdungu manazi mengonozi hadithi zilo naze zishak imana
na rale wenu harme masala ikale uri kubaliana ya ukaya wanazongo waba ukaze hadithi zinu zirambia ukaya humrudunga fasik iswala ketu kubalishi ngabo hadithi zionesa ukabishwa fasik fajir mnujo jwa ya mdunge ukaze hadithi razinu gizona tabu ya warfanyi wanasema ba abo na reje asili ya asilindi ya asili nduka haina mrikawe swalahe yo uswihi ikafanyaze shuruti zahayo afanyaze arkanu zahayo yo uswihi abo mrujo hamdungu abana reje yabo yonde namna wanazioni wa wasili harme tartibu hiyo. Almuhim waja waonesa ya ukaya mengumesi dalilu anu wakuonesa ya ukaya yukir mradungu mru fasik na sikartuti na mrumvu ya kefasik rionesa ze taabu ikaundo ronesi wa warmensi ya hatu ngari taabi hao ngari hozi wao shasi ngari toa hukumu shari mba ngari onesa hukumu shari yukaya ekweli owandu ikao ngwao komori mafundi watu walokomori wasaidia weyezi ewandu wao wanduwe wadunga yeswala ketsu kirila khasatan harme madhhabi ya maulana al-Imam Shafi'i waonesa zidalilu mengo nimizo ndazini waonesa ya ukaya wadalilu ala sihhati ma dhahabna ilayhi zidalilu zionesao la ya sheikh siwaza yani inu mirongo zinaregaru maziyo zinji shisho naangaliwa basa inu shereh ya he mukhtasar al-Muzani shala tioneso kaziyo plus ya 10 na kaona fanye bahthi ya uhakikishe masala sallu khalfa man qala la ilaha illa Allah namsaliha indi ngone hina mriamba la ilaha illa Allah wala man qala la ilaha illa Allah yani msalihu dingoni mao wabane dalilu ya saa tena ngartingone sa charone senamna ze hadithi nziliyo sayakunu ba'di umara ngamjukukana wafaume yuakhiruna salata an waqtiha wajudu akhirisha zi salu wakati wahazo bimaana ngiona ta'wil harmai hadi ye o akhirisha zi sala dukango wajudu ranti sala zebira au wajudu za tatu misoni hazo abinu yuakhiruna salata an waqtiha fasalluha liwaqtiha nyinyi ikamono wafaume walimu akhirisha zi sala hato misoni swala nganzu birengewe swali au harma namna waroso swala zebira bahina mswali wakati swali ndio msalimu hani wasalluha ma'ahum njemwede mwasali nyina o fa innaha lakum subha yusunnahu sunimani yashahidi ndi hewelewe hadisi dukai kale oramilo ukaya abajuja wafaume wajudu akhirisha ze swala hatomisoni hazo au zeroho wakati wa hazo rambilo ukaya na mswalimu malahoni hani na mswalimu malahoni hani shika mja na mwadunge mswali nyinao hai yetu jarambilo rudunge fasik na mrikao ngoronse swala yeroha wakati wahayi batina uzuri ya sharia wumrika ya fasik agoreili ramlukari mdunge au ngeonesuke swala yukubalishi. Al-Imam Shafi'i ngonesuke ndri qala Shafi'i ay madhhabi wanu Imam Shafi'i kana ibn Umar zirazam Mwenyezi Mungu nazimwendele wa Anas yusalliyani khalfa al-Hajjaj wadu swali hudingoni mwa al-Hajjaj fasiq yakamrindanai haku wa huwa ala ma kana alayhi min istihlal dima'i al-muslimin wa mwijaneze tabia mbia kanizo yakauhalalisha damu za hema Islam ze wepulwa zitwa na uralwa hitwa shawoi ibn Umar wakahumdunga qisa ndili nzima fundatu ya Arabia shaminja isoma kal Hajjaj usikuwa njia msirin hakauswali hafumbuliwa mndu ikawe mndu yehu myenga amdoka la mndu fulani yehu yenga ambabore roha bana wandu amdoka mndu amdoye ambabore roha hum sirini samba qisa rabilo ni fundi wangu bare roha hum sirini harmwe jumaa na msomrenga bake wandu wane bake mzima ya mzinga romhono wiya mzinga romhono kama mwopo mwangoni ngamumlazao woya mzinga romhono wiya mzinga romhono wiya mzinga romdu wiya mzinga romdu iyo dunia jukubira yabo alafu haina mrujo kubira yabo yadomndwaria hata yatimu dizo baka wandu wale ule mzinga romhono wiya mzinga romhono hun wiya mzinga romhono hun wiya mzinga romhono hun baada ya balaha
wandu sovira wandu akobira bala wonsi pia haina mzima hamrori wa msafada bala zihisa na ne tabia yoyonsi pia Sheikh ibn Umar na Anas wakahumdunga weswali iyo keso nesukangwa atina uko tsema mujirimina walendo nai zeda muziti hao komoro wandu watsurongo zitsohunda mahkam zusonsi pia la ngartabi hao nizo shangarambao ili warati jotrabalbala ho mijini kansi hunu Faransa rikatse namni ribatsemi hono warwe pale patiwe hila we jusa hula we hila rende ritabalbala ho mijini hatu watoto wajohisha ze darsa wajwa baban rambilo kanga tujwa do swale ya dhuri riti swale juma bawan wandu wadunga azali wanu pia wanu mafasik yani yabo rundindri yeba ila hikma ya hedini yeba yabo ngendo ya parihani yani Imam Shafi'i haunesa ye mas'ala ya hautimis maana mas'ala yo kana ka ukamenji haku ngarano sao mas'ala inamna Imam Shafi'i yeye yaonese mas'ala harme inamna yeye Imam Shafi'i yaonese mas'ala harme Imam Shafi'i hajani anwani man amma qauman wa hum lahu karihun demru ikao haswaliza wandu nabo wandu wo ngwatuki wawoniye shamade namna juwao hasababu za sharia hamande ikao wandu achawarenge yezi wizi hamande kaya hukmu indri hizo ndizo Imam Shafi'i anzo yaonese bana mru ngwajwa mathalan yeye kasina ilmu shangu sogiru kaya tende au ngarisiswa ugiru kana ritendeze esala ya hatu ngekao namna aje madeni mnaraones shangaronesawi hizo al-Imam Shafi'i ya hamba harme qala Shafi'i rahimahullahu ta'ala al-Imam Shafi'i ziradizam yazimu nazimwendeleye yuqal namwishi hali Imam Shafi'i arenga yo hamba uka yuqalu la tuqbalu salatu man amma qauman wa hum lahu karihun hamba abo bimane kija namna hiyo ndo kaya reye katuzingara zendo yani hadisi wizo engu zikubali au muonese zikao ndo za hamba naam mbukaya yuqalu la tuqbalu salatu man amma qauman wa hum lahu karihun ya hamba ukaya sain mreda tinda wandu hamvu ukaiswala ketsu kubaliwa wala salatu imra'atin wa zawjuha ghaibun anha wala abdun abiqun ganazon dar mashahid hatta yarji' Imam Shafi'i wabendri narishizo Imam Shafi'i ambawe zahusu hadisi hamanda hizo ayani Imam Shafi'i nguvumbua abase njo kujaonesi hadithi hamanda hizo zakovumbua yo kazi swala zahu wandu hizo kazi tsukiri kamdo adungu mndu mfano kama salani wandu wadungu mndu ikao leo swala mndu ikao ye fasik mndu ikao leo ngutendo kimvu Imam Shafi'i ngodi yaonesi Imam Shafi'i hambendrini hamba walam ahfadh min wajhi yuthbitu ahlu al-ilmi bil hadithi mithlahu hamba mimi njazingara hadithi njazingara harimwa hadithi harimwa riwaya harimwa ze hadithi zilo swahi zifanona zinu njazi hivyo mwani Imam Shafi'i na mwani maulama uwe kaurongo wa inna ma uniya bihi wallahu ta'ala a'lam abasa ingu jawonesi ezinu awe mana ya hazwendri kazi tokande na mshimana ya hazwendri wallahu a'lam arrajulu ghayra alwali kambi tonde mfaume ya umma jama'atan hatende wandu ya waswalize yakrahunahu ikawa wongwa mtuki yao kwa tujibwanie Imam Shafi'i mwabendri fa akrahu dhalika lilimam mimi anabozengozo zote njema Imam Shafi'i urongwa taratibu amba hizo mru ikao tinde wali andimana tinde mfaume ende hatenda wandu kimvu wambo hizo mimi ngazi anonokazo tinjema فأكره ذلك للإمام ولا بأس به على المأموم إن شاهد بان الإمام الشافعي ناصر السنة ومبوكين ريني
wala ba'sa bihi ala alma'mum, kabati taabu hosoni mwa wala ma'muma ikaudo wadunga ye mndu yolojiki na mwishie imamu hizo ambao yani fi hadhihi alhal, he tartibu hiyo kamraja tende kimvu harenge hanjia hasaliza kimvu, lianna alma'mum hakabanu wa ma'muma wa lam yuhdithu shay'an kuriha lahu, imane mbanongo yeye katina mbanongo yafanya ya lazimu dwambwe swala yaha heketu kubaliwa ibami ma'muma mitifanya na nsomele Abdurrahman sirohahu sisi watu sibani baka wandu warenga yezi hamvu au baka wandu walo mafasiki wacha watendo waswalize emi hindrini hata nambwawe swala ya hangu iyo ketu kiri awe swala ya hangu hani yemba afunfu ndoni yendi nabo njafanya mbandongo ya sababishe swala yangu ya bangyo karaha shaki nyume tibaziziwa baka mdu hatende kimvu. Iyo ndiyo al-Imam Shafi'i ya babu banu wala ba'sa bihi ala al-ma'mum, yani fi hadha al-hal lianna al-ma'mum lam yuhdithu shay'an kuriha lahu, yani kajafanya mbandongo ya lazimu waraboka, yani ya kulazimu ya mloke swala hingio. Wa salatu al-ma'mum fi hadhihi al-hal, ni swala ya he ma'muma uloho dingoni fi hadhihi al-hala mujzi'ahu, yani ketina taabu iswala yaha hinge kubali wao. Wala a'lamu ala al-imami i'adatan, wala min jajwa mbaurongozi ya ukanga rjudira biya dola imamu wae tena yatende yondu atukujibwani ye wandu wabe narejeze swala narishie. Imamu Shafi'i nasiru sunna karimjuwao daraja ya Imamu Shafi'i ni ilmu. Imamu Shafi'i mbaukaya vanuzi nuzonti pia ingezi sokala zinzabwazi nuzonti pia shabanu kabati foti rejeiwe ma'muma ya jwambilo kaendrini vanu wewe isola yao keja kubaliwa wandu wama ndiyo kisola hekeja kubaliwa yule logiki Imamu Shafi'i ya rezoneyo. Mime problem yangu ina yo kana mlo kisola yangu keja kiri na zinti nongoza sharti tazila ndo kanju kamparaso kaba nsoinga munu na najisi au ngani mono jao. Wala na Imamu Shafi'i wa haone sokaya hosoni mwe imamu mubanyoka yani yoti njema okaya deishwa maulama alqudam maqudama ikawa vumbu wa karaha wakati yokila haram ndio anzo kusudi wakati. Imamu Shafi'i ngwambo wala a'lamu ala al-imami i'adatan lianna isa'atahu fi at-taqaddum la tamna'uhu min ada'i as-salah, vanu hokisharia shimzi yokayati tende wandu shaka shitumzia yokayati swali. Amono Imamu Shafi'i amala vanu hata wa imamu yambiwa ya ukaya yatitende yo wandu imamu yamluka titende yo wandu shabanu hambiloka yeye yatitende yo wandu ketumzi ya yokayati swali aweka atende ze shorti za swala zipare hana kana hamba ya rejeze abu watukufu. Masala inamne kaundo yaliyo zi hadithi ngizo zinji manatu mambia ngizo harma Sunan Tirmidhi na tisomo tone hali wandu wa shere harma Tuhfatul Ahwadhi hadithi ngiyo bishwa kasiti hanamna nzima zi hadithi zivumbwa uka ya Imam Fasiq wandu wati mdunge hadithi ngiyo harma Sunan Ibn Majah tisomo siwone namna kaundo waonesa siwonesa siangalia harima tena harima Bulughul Maram yesherehi ya Nuruddin Atra alhamdulillah siwonese hadithi za wonesa hizo wanwatu yamka kabati hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam bandu hararuse swala zao kazi tujuha miongoni mwao simonesano ngabwanazioni wowo wao watukubali ze hadithi ngabwanazioni wowo wao wakubaliyo ze hadithi shangu arenda ngabonesa ukajyo ketu woneso swala keti sahihi yokaya yamilokaya rejizi swala watowa dalilu zinji miongoni mwizo yokaya Ibn Umar
kaungarjua Ibn Umar umzingarwe sunna ni namna kawoji yani yaonesiho ka do dunga al-Hajjaj bin Yusuf waka humdunga we swali ngatoka hamba Ibn Umar bal hata ila dar mai walado wajuhu wa Sayyidina Ali wawuzisi wa yokai mbaba hawo yekahareje ihoda huoni hadoli baze sala ikawe do swali wana mtu fasik no kajaonesa habari hamanda hizo watukufu abo yonde namna ya he masala ihali kaundo ya kahenda Mwenyezi Mungu joren ka tawfiq abo walamrika undo wana nyasi wanjia harmai balbala yuka yabo wandu walo kumori umuswa wendrini na tsawa wesa wambilo yukaya atai juma ngwajojo ahuizia ili wende wado swali we swali ya dhuhuri bahi ruonesa yukaya harmai madhhabi ya Imamu Shafi'i swala hamandi hizo kazitina taabu shizo rombao walandwekao ndo waritabishao waronesao ze taabu zino kumori Naam, inu kawonesi hayo kaya amadi masala lana yonesa ya kaya we Jaafar bin Muhammad haboshie ka al-Hasan wal Husayn wadu salihu dingoni ma Marwan abo insha Allah ngarjuna na madarasa zinrajina afikiri masala kaundo ya njauna izo kaundo makovi haze zirad tumambiano kangamina nyi watabi hao izo kaundo zilokomor banume hunda honi mihambilo hao zenogozinzi ntabishao tabu ikaundo ilokomori nizo kaundo rirendo ukomori mihamblo kaba miwa he daula ya haki habo ya kamimi mihunda honi ukantine mihima shala kulli hal karna ujari mebanu rilapize nsuona inamna infaida joka hihunda uimobanu rilapiza rahantu shidana rambua infaida hiyo ikari jaban rikansi rilapize mafundu watu wa loko mori rikansi rilapize na balara kansi ngaritungo hulabahi nsuone faida mimi hunda honi miwoni hokami wa daula ya haki hapo mkao katini zitabu hizo adi mara isala ngwari rondo nai adi ngabu wandu ikaw ngwanja wanjana ni ngamafundu akawanja wadirwa hizo miukani hizo mimi ne jahar mai Facebook ngabu akauntu humu kasiwa wandu ikaw ngarisaidia harmai yeyezi habo ya kareja hunu karatula pizza karatwa mbambi yonde hali wandu ajina kawri tuhumu kabalanga risaidia wanokamu kadele janvi la karsihe namna hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeshahi sisi ngor kawirele ya rikawo yona nziro haku de mndu ujo kujafanya to makalima harmwe Facebook wano he namna hiyo makalima yayo ende yake sababu walokomori vanjie tabu vanjie mabaya hizo ndizo sisi rikaworelea insha Allah Mwenyezi Mungu najani dieke baadhi ya huwa na nyasi waruzisa zeno ngozini washindi welewa khasatan harmwe madhhabi ya Maulana al-Imam Shafi'i khasatan harmwe madhhabi ya Maulana al-Imam Shafi'i masala ya yunisando harmwe yani ondwati nje balbala eka waja waringeke mvungu wa swali zao au wanikiwa nwandika ndo wasidi yao wandu na swali ejumao nao ejuma ya hao ketina taabu eka waja wanjia ho misiri nwarengeze wa swali zo za dhuhuri ngarifumbwa wanwadu harmwezi manuru tukarifumbwe mafundi watu na mrenzi mti watabishe aini ulo na konse hiyo kangwanzo ya wambie wanunde taratibu wandu wabire mzengwambo Sikar tuji harara yongo joka hambo kindrini i harara yonge yonjia woji harara we woloni yongo joko kana harara yendi teke kusoni ngema mwe swalizo tichite harara asli ya swala ndo kiki imam ze shurutu za swala ziparehaniha i asli ndo kaya bawe swala ya hao
keti nendeni keti na taabu hawo tijite harara tielewa basi zombao ndio mbukoya kama na toroha wenza ufumbula hao insha Allah ngarjuwana na khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.